Zdravo ljudi, dobrodošli u jedan jako uzbudljivi video. U ovom videu mi pričamo o jednoj divnoj temi, a to je platna, slikarska platna. Također pričat ćemo o vrsti platana, vrsti drveta na koje se zatežu platna i o kajelicama. Ja ću objasniti šta su kajelice. Tako da zapratite ovaj video. Uglavnom kliknite like, pretplatite se na kanal, kliknite zvonce, to znači kao autoru da nastavim da snimam. Uglavnom, bitan mi je jako like i komentar, naravno, ako posjedujete više informacija o ovoj temi, slobodno pišite. Slikarska platna i možete kupiti kod Kineza i možete kupiti kod domaćih proizvođača, to jest u slikarskim radnjama ili radnjama sa slikarskom opremom i po čemu se razlikuju. Kineska platna su mnogo laganija. Obično platno nije klasično platno, nego je neka plastika. A pravo platno je obično malo teže, ramovi su jači i u pitanju je najčešće laneno platno koje je zategnuto na drveni ram. Sad, šta je bolje? Da li je bolje kinesko ili je bolje platno domaće radinosti? Objasnit ću. Mada se često sad kod Kineza možete naći i platna koje su pravili domaći proizvođači, zato što su Kinezi dragi provalili da im je jeftinije da nabave od domaćih proizvođača nego da nabave platno isporučuje Kina. Uglavnom, prvo da kažem, platna se razlikuju i po načinu zatezanja. Imate platna koja su zahtjevna sa unutrašnje strane i platna koja su zahtjevna po ivici. To vas jedino brine, zato što platna koja su zahtjevna sa unutrašnje strane vi ponekad ne morate da ramite, možete samo da obojite ivice. Kao što vidite, kod mene nisu uravnjene slike, ali planiram da ih uravnim, zato što moja teorija je da slika bez rama nije toliko lepa kao sa ramom, da sa ramom dobija neku eleganciju i dobija na ceni. Tako da savjetujem da ramite slike. Ja planiram da ramim kada pripremam izložbu. Za sad, kažem, možete da iskoristite ta platna koja nemaju heftalice direktno ili da pokušate nekako da prebojite heftalice. Kažem, nekada su ljudi imali velika platna i to im je onda omogućavalo da lakše transportuju ili lakše kriju slike. Znači, nekada su slikari imali platna po 3 puta 5 metara. Mislim, imaju i sad neki jako profi slikari. Ja nekad planiram u budućnosti da radim tako velika platna, ali uglavnom kada unosite ta platna na izložbu, znači vi ih zakujete prvo ekserčićima za taj drveni ram, naslikate sliku, onda skinete te ekserčiće, urolate sliku, sastavite ram, odnesete na mjesto izlaganja ili na destinaciju i sve to ponovo sklopite. Samim tim, da kažem da je taj način transporta i taj način slikanja jako ekonomičan. Sad, kineska ili platna domaće radinosti, kada vi umramite sliku, niko ne vidi na kom ste platnu radili. Tako da je sve zavisi od vašeg budžeta i, da kažem, vašeg. Neko ima, na primjer, zadovoljstvo kada kupi kvalitetno platno sa kvalitetnom sa tim lanenim, pa je ono malo teže, pa je finije obrađeno. Sad, kažem, platna se sem u težini malo razlikuju. Nekada su Kinezi imali ta platna koja su skoro ovako, kad ih iskrivite, presijavaju se kao da su plastificirana. Ukoliko vam se desi da kupite takva platna, morate da nanesete preparaturu, jer će vam se ulje na takvom platnu osušiti nikad. Ukoliko slikate sa akrilom, može. Akril podnosi sve. Ulje na lanenom platnu također nekad kada ljudi gledaju koliko je slika amatora, pa kada okrenu, pa kad vide da je ulje probilo platno, to je onda neki znak starosti slike. Mada moj savjet je da gledate da je preparatura na samom platnu dobra. Sad, da li vi sami da nanesite preparaturu, pa da šmirglate platno, pa da sami zatežete platno, ja kad izračunam sve to vrijeme, prosto slikarski sat se više isplati. I ne morate da brinete, tako da prepustite taj dio zatezanja platna i preparature majstorima. Ako želite da nanesete preparaturu na to kinesko platno koje je sjaj, ja ću jednom video specijalno napraviti preparature. Sad te kajlice su ti drveni elementići koji stavljate
u platno vidjet ćete proreze, kajlice vi dobijate uz platno i stavljate tako da vam oštri kraj ide ka samom ramu, stavljate u nakrst, kažem pokušajte nekako da prstom gurnete tu kajlicu ako može do kraja, ako ne malo čekićem, ali ne previše zašto ne bi rasformirali sam ram, znači gledajte da kajlicu prosto gurnete do kraja i da ih gurnete u nakrsto. Kajlice nam pomažu da se naše drvo ne savije, zato što je drvo sposobno da se savija i krivi tokom vremena i dok vi ne uramite vašu sliku, da ram dodatno učvrsti to platno. Kajlice su naši najbolji drugari u učvršćivanju platna, znači stavite ih sa svake strane po 2 kajlice i vi ste osigurali vaše platno da se neće kriviti tokom vremena. Vi kajlice dobijate i uz kineska platna i uz platna koja su, da kažem, kvalitetnim slikarskim radnjama. Ukoliko ne dobijete kajlice, tražite ili vratite to platno, zato što prosto kajlice su sastavni deo rama i platna. Nadam se da je ovaj video bio sa korisnim informacijama, da vam je bio zanimljiv. Ukoliko imate više informacija o platnima i ramama, ostavite u komentaru. Ostavite komentar kako vam se sviđa, šta bi želeli sledeće da snimam. Pritisnite like ukoliko niste, priplatite se na kanal i vi ste najdivnija publika. Ćao, čao, čao.